Capitola buena na men lo achuak tram tu tele police te in norna mi pali in nunna an chanto riat tongin January ni ruksang ni som ni pakhat chu US President tura thlantlin nem nge ni ani a January ni som hia President chuan office alu atan don bok heti lai hian buena aso san chho zela wangin felfai takin President nem nge na hun po man ngai na a om lo tlukani State Trend khata Joe Biden an ne na achan thu puan ani to a in thlan na a khan ne na changto ma sela official ero chuan puan alani lo thung USA khopui ber Washington DC a president nem nge na hun an buat saya he huna hian official a engkim ti fel an tumani tianga ruwa man na akal chho mek la hian president ni na lamang zo lo Trump tran tu pol te chu riam hreile man ruwa tenen Capitol lu chil tumin an thok chuak zui ve ta ngal boka security lam nen na sataka anin nor nuwa official ho omna in pui chu an lu chil tarup mai ani hetianga police tele Trump supporter te anin norna hian mi pali an thi thu hriat ani to a mi thizi nga hian meiche pakhat asli babit Air Force vet po atel ti an soyani asli hi a oma silaya ka ani thu an soya Amain Air Force a kumsom pali chuang zet ram tan na alo thok to ani DC police te chuan mi pathum dang thi te ro an thi chan dik tak hriat ani lo thu an soya medical emergency mamo wanga thi an nian rin thu an tar lang bokani boruak aso san em wang hian official te chu lau thongin mun himlama an biruta veka ahnua Donald Trump po in buena siam lo turle aral muang zonga che turin ama tran tu te chu Twitter kal tlangin angien ve ngal bok hetiang taka buena aso san chan hi president in media kal tlangin US in khanna chu adik lowani tia thu apostrin wang nia ngai antam le a Twitter po in darkar somni pali chung chu account an block sak zui bok darkar somni pali nuwa thudik lo le thubel chian do lo apost le ani chuan kum khua a account ti top sakani tur thu an puang hal bok buena are mai thailo wangin mayor Muriel Bowser chuan ni som panga chung curfew apuang vele ngalani US President Louis Barack Obama po in buaina achua chan chu President Trump wangani ati ve boka US rama buaina chuak chu khovel history a mi ten an hriat reng to tur thu a soilang bok US rama thil thleng chu khovel mi te hmuwa thil za thak takani ati bokani thlo theina na thok nula pakhat chu New Year Eve party a mi pa som pakhatin an pong suala hotela ni khorelova an charnuwa aboral zui Philippines a thlo theina na thok lai nula mel tha le duom tak mai Angelica de Sera kumsom ni pathuma upa chu kum thar lom don zana hotel room a ni khorelovin an mu ti hriatani a damdo in lama tlan pui ngal ani damdoi in an thlen nu rei vak lova aboral zui tabok he meichia hi kumthar ni a tak Philippines Makati khopui hotel room pakhata char ani a he meiche thi na kai noya hian mi pa som pakhat lai mai chu pong sual thu buai siam sak an ni thu Makati City Police Chief Colonel Harold chuan atar langani police ho tu pa soidanin heng pong sual thu buai an siam sak te zinga mi pathum te chu Angelica de Sera mel riat thate an ni thu atar langa General Santos City ya tho theinan ha thok lai Angelica de Sera hi athian tenen New Year Eve lomin party an buat saya atuka an hotel room ho battapa ni khorelovin an charjui tani police ten an endik lai hian Angelica de Sera sera le athom nohak laya mi pachi an mu thu an tar langa poi khoi tu mi padang te po man tumin an ve mek bok